Kumbang ilayo iya kirinsan sosial media bahagi kato kanegi benta jong kejela kari kila syak perking bah bagi kristan kin yo ban syakri play. Mereka lalong kepadon pok yang i bandang yo kum kani kalat ban syakri yo play ubaim. Si benta ngni ilayo i bagi samla jong kapalang katolik unit baper kila yo ban pelong ya kejing seng youth convention kabasyid rempa apo kesnong makadang. Ya kan kejing seng lasdang nadukan terik ukalalengkot bat lapen kudno hak pratarik ukalalengkot arajar arpulai. Ketiga sengi lapan ya jaga mas bakui dari Father Robert Kriam Parish Priest jong kanong syirngan Parish kumunong kenya barang ba harengkat kejingnya don lang Father Ambrose Lamin idikon Joseph Rai bat ki brudas kistas aya don lang ru kibala syak khot subha kum kirang ba balang jong kapalang shnong kinong kitkam jong ka sub district kiri rang ba kum juru irang ba shnong jong ka shnong wa kadaj bat kum ju kinong yalam niam jong kapalang Presbyterian bat balang ublei porjan mit padela yo kejingkerku bat kejing mane sakramen dari Father Ambrose Lamin. Kajing aye jong troy jong yêu Jesus Christ Kajing ye jong blay Lambat kajing selok jong men siam baku Kin don rengkat bat pi baru Rengkat bat biru Pat yang mekan ran Men ketai i dekti besai besbun blay kecumi Ahi kejikot jikia Waru kesu Ia penpena Daka bangi Ya ruaila Ini batpen mentah Ya kini kejing maya Namar muhi agamiat balai ti Aji noyu Lesyam yaukpu Ada kebayu ini, lod wai kerku, lod dia lod lai halak sunran uang. Tu sim batu bam nak kene pi boro. Namar kene kelong kebat junga, ya keban IT nak kebenta jompi. Aku juga kurang menderala ya bang, musim ya kekuri, pada kebayu, lalu baik kerku, lalu ayah kehalat sunran uang. Di bom siang, setuju kok perai, makan nasi.
tengok di samlang ini tomat di terang sosnei di samlang ini sosnei terang saya kulkar dan